প্ৰথমতে আজি মই প্ৰথমবাৰ কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ কলেজত আহিছোঁ আৰু এইখন বহুত এখন ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন হয় আৰু ইয়াত বহুখিনি ছাত্ৰী আহি পেলাই নিজৰ উচ্চ শিক্ষা ইয়াত গ্ৰহণ কৰি আছে। তো এইখন বিদ্যালয়ৰ মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যোৱা বছৰৰ পৰা কিছুমান নিৰ্মাণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই বছৰো এইখন মহাবিদ্যালয়ত আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন কামৰ কাৰণে 1 কোটি টকা আমি ইয়াত আকৌ দিয়া হ'ব। গতিকে একমাত্ৰ আমাৰ যিহেতু গাৰ্লছ কলেজ আছে এইখন কলেজত আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ আহে তেখেতসকলে যাতে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰু নিজৰ জীৱনটো ভালকৈ গঢ়িব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।